December ni somni pakua sang ni somni pali cholni ania bazar thlir tu te chibai ule US President atana thantlin Donald Trump chuan thathar ni somni hian US President somli pasari na ni turin thuwa tiam dona President tharla luna in khom bo sainan hian inauguration committee chuan chaktaka hmala zelin tuna hian Trump la luna huna poisa man tur fan tho tu po anpung zela kumsang ni som pasaria Trump la luna in khom bo sainan khan inaugural fan dollar makta doi za pasari z antuak nga kumina hian USA company lian in thanlaya Kamala Harris tantu te po khan Trump la luna in khom man tur sum tho tu ni anin chue moti mai turania kumthara Trump la luna in khom fan hian kumsang ni som pasaria asum mu dollar makta doi za pasari hi akhum thei mai thei antimek Trump la luna in khom man tur sum tho tu zinga hian OpenAI CEO Sam Altman te Amazon nei tu Jeff Bezos te Meta nei tu Mark Zuckerberg te po antela anni pathum hian dollar makta doi khat thewan tho ni in The Guardian chon antar langa Uber Toyota General Motors le Ford te po in dollar makta doi khat theu an tho boka tuna hian hedge fund manager Ken Griffin po in makta doi khat tho atum mek ni in Bloomberg chon antar lang bok President atana thantlin ani hnuwa ama ama tan lo tu le Kamala Harris tan tu ni thin company lian ho tu te chuan Tramalam tang ni tumin man la suaw ani bermaya Trump point man ni lo khan truth social a mi zongjong in ka thian ni an du ta ti in a post hialani country tongin Trama chenna Florida Mar-a-Lago khovel pa hausarwal te hi anin kalchok sek maya Meta CEO Mark Zuckerberg te Alphabet CEO Sundar Pichai te Apple CEO Tim Cook le Amazon CEO Jeff Bezos te po Mar-a-Lago hian Trump muin an kalvek to a tomngai pol pakhat politics asum le pai chet vel dan zir tu pol Open Secrets Director Brendan Glavin chuan hengmi te hian kumli chung Trump punching bag ni andu lawani atia politics siam that du pol issue wana Director Michael Beckel chuan Washington khopuya tunma tangan soithin chu dokani kil phak lawani chuan ei turi ni mai chuwangin dokan kil phak tura aman pek tur hi asang chak em ani atiboka heian US politics kalphung le mi hausa ten politician telaka man lakdan asoi chiang hle ome ABC News chuan Trump le Vice President tur JD Vance telak luna in khoma man tura poisa tho khom hi dollar makta doi za somnga tling don ni in an soya tuna tho to tele tho tuma in soite bel khom hian US President laklu to na zongjong asum tuak chua akhum vek don ni in an soyani soitongin Trump President masaka an laklu don tum khan inaugural fan hi dollar makta doi za pasari z an hmuwa kha President laklu na tura sum tuak chua tamberania kumsang ni somni pakhata Joe Biden laklu na in khomatan khan fan hi makta doi somruk pathum man tuak chuaka kumsang ni pakua Barack Obama laklu don khan makta doi somnga pakua an tuak chuak bok ani Trumala luna man tur sum tho khom to le tho tum hi company lian som pakhat anom to a soitongin Ford te Intuit te Toyota le Pharmaceutical Research and Manufacturers of America Pharma te antela Goldman Sachs General Motors Bank of America AT&T le Stanley Black and Decker te po antela hengzinga hian Goldman Sachs Intuit Toyota le Pharma te hian President la luna man tur sum hi kumsom chunga an voi khat thona ni anti inauguration committee hian Trump la luna tura dollar makta doi khat tho chin tele dollar makta doi ni tuak nga chin te chu President la luna in khom ma program paruka tel theina ticket pe kan tiama Donald Trump le nupui Melania te nena janri ei ho na hun siam sak antum bokani engpo ni se Donald Trump chuan la luna in khoma man tur paisa tuak nem lama America siam saron khum le don ni inalang nimin tlai khan Gaza Strip atangin rocket pani mangin Jerusalem khopui le che vel be tumania Israel sipai te chon heng rocket te hian an tuman fu mai nan lokap thlaman ni in an soya Israel chon he thil thlenga wang hian Gaza Strip a heng rocket ka chona mun ni an riat te chu beyan tum thu le mi pui te chu mun him lampan tu ra riat tirna an ti chok ngal Gaza tang hian mun lakap thei chi long range rocket mangin Israel hi ka aningai manglova Israel sipai te po hetiang tur hian anin ring lo hlea nimin tlai long range rocket pahnia beyan ni po hian
IDF te chuan heng rocket pahnih dei ka thlak tumin hman lak ngal thu an soya an hlotlin le hlotlin lo thu hi hun engemaw chen puan chian ani lo renga mase ni zan reilama khan rocket te hi ka thlak an ni thu le mishing thi le hliam an lo thu puan ani le ta a hemi rual hian IDF a Arabic thu puang tu Colonel Avichai Adrai chuan exa Arabic tanga post siamen Gaza Strip a Beit Hanun area ommi puite chu Salah Adin Kongpanin chimlama tlan cheturin a hriat tira aposa hian map po tar langin mipuite chu man mo taka in thiar chuak turin a hriat tir baka kongdang zo lo turin a hriat tir bokani IDF te chuan heng rocket pahnih te hi Beit Hanun atanga ka chhuah ni in an soya helai biala hian IDF te hian Hamas te chu nimin le nimin pialam khan an lo bei chiam to ani Hamas te chuan Israel sipai te hian zirtop ni khan Gaza damdo in pakhat chu bein an hal ni in an soya Israel sipai te chuan Hamas te puna hian phana sa hle thunga an sipai ten Hamas te an beina le damdo in kang hian in zomna nei lo an tia IDF te hian Kamal Adwan Hospital bula Hamas te omna hmun an bei thuero an soyani Christmas ni takhan Azerbaijan thona Khwalzinpur chu Chechnya khopui Grozny airport a trumatum chu Russia sipai ten trumphal lovin Kazakhstan lampan tirania Kazakhstan khopui Aktau bula tla a akang tawaka achunga chuang mi somthum pariat zetin an thi pha he thlona tla hian Russia chuan demakai hlea Khwalzin somruk pahnih phur Azerbaijan khopui Baku atanga Grozny pantur hi Russia sipai ten an kap thapal ni in report then khata chuan tarlan ania masefin fiana a omlova he thlona tlak chan hi social media lama soidan sang atam hlea then khat chuan sawan su antia then khat chuan Russia sipai ten an kap tha antiboka report then khata chuan he thlona chia dan hi kumsang ni sompalia Russia pui helpol ten Malaysia thlonan ka thlak chia dan ne nei nang hle ni in soyani boka engpo ni se heng zong hi fin fiana a omlo ani hetila hian nimin khan Russia President Vladimir Putin chuan Azerbaijan President chu phone manga biain Azerbaijan Airlines thlona tla mi somthum pariat line an thi phana chungchanga ngai damadil ni in Russia ram sarkar chuan thu chwa an siam an thu chwa chuan Azerbaijan Khwalzinpur thlona hi a thlo thin dan pa ngain Grozny airport a trum turania voitam tak trumatuma mase khati lai khan Grozny mai baka Mozdok le Vladikavkaz te chu Ukraine drone ten an bei mek awang le Russia defense system ten an lo bei let velai takani awangin trumtir theiani lo ani antia President Vladimir Putin chuan Russia ram chung boruak a van doina rap thak taka thleng hi poyati in mithi chung te torpui thu le hliam te an dam le thuaya du thu a soyani antibok Russia ram thu chua hian he thlona hi Russia missile te ka thlak ani le ni lo an soi chiang lova Putin a chuan thlona tlak chan hi zep omlovin chui chian ani angati ni in puan ani thunga Kazakh sarkar in adin he thil thleng chui tu te hian Russia Azerbaijan le Brazil expat ten en man la ho don ani ti in an thu chua chuan an ta langani Azerbaijan President Ilham Aliyev chuan he thlona hi pon lama tanga chiat ba ka khol lama fel lo wangin Russia ram chung boruaka atal boi to a Kazakhstan khopui Aktau panna chuan tunun hlei thei lo ani wangina tata ni in na soya hetila hin Ukraine President Vladimir Zelensky chuan Russia adem na hlea atlak dan en reng in Russia thil ti ani ti achiang reng mai Russia hian Malaysia thlona chungchanga do da thedar angkha thedar tum le ngei do na thudik tak kan hriat theinan khovel pumin Russia hi kan nor ngei turani ti in exa alo post ve thungani soitongin Christmas ni takhan Azerbaijan Khwalzinpur thlona flight J28243 hi Azerbaijan khopui Baku atangin Khwalzin somruk pasari phurian thok chuaka Russia ram chung Chechnya bial khopui Grozny atum turani lain Russia sipai te chuan Ukraine beina anlo chan let meka wangin atum theitalova Kazakhstan khopui Aktau lampana tho tirani nuwa ajesualtani tunkar tholeni Christmas urlok ni khan Pakistan chuan Afghanistan nena nin rinalai Afghanistan ram khochak lam patika bial chu thona mangin an bom chiama mi somli paruk thi in thizinga tamber hi meichele no pang ni in Afghanistan ramaro rel lai Taliban ho tu te chuan an soya atira Pakistan chuan hemi chungchang hi soi chiang du lo ma se ninga ni khan Pakistan ram foreign ministry thu puang tu Mumtaz Zara Balok chuan he thil hi Pakistan sipai te ti ani ngei thu ran puang chiang ta a
Zara balok chuan thole ni zan hian Patika province Barmal district chu Pakistan en thatu ten Pakistan ram himna ti der thong zonga man la ka wangin an bei ti asoya Pakistan chuan Afghanistan nenan in ka chu in biak na hmanga soifel zela du lain Pakistan ram le mi puite ta na hlau om ram ria fir fiak te then fai na tho hi ti mak mo ani ati ani he thil tlenga wang hian nimin khan Pakistan le Afghanistan ram ria sipai te chuna satakin anin ka pa Pakistan a Khyber Pakhtunkhwa province le Afghanistan a Khost province om sipai te chu in ka pen Pakistan hian an sipai pakhata thi thu le pasari in hliam an tor thu an puanga Afghanistan Defense Ministry chuan Pakistan nenan in rinalaya Pakistan sipai te duty na mun chuan bitum ti an soya helai vela Afghanistan mi puite chu mun himlam an tlan chia an sipai te zinga thi le hliam anom lo ni in an soi thungani Taliban ten Afghanistan rawan rel le nu kumsang ni somni pakhata tangkhan heng ram pani te hi ram ria anin ti buai de orenga Pakistan chuan Taliban te hi Pakistan beitura fir fiak pol pui thina an pua Taliban sarkar chu an phana sa hle thunga kumin mars thapo khan Pakistan hian Pakistan ramri hnai khwa Afghanistan ramami te chu thlona hmangin an lo beito a hemi tum hian civil mi pariat an thi ni in Afghanistan chuan an soyani Pakistan ram khothlang lam Afghanistan naya hian Taliban Pakistan TTP helpol lian tak omen anni hian Afghanistan rama Taliban sarkar ang chu Pakistan a din ve tumin man la a Pakistan sipai te duty post po an beide orenga Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Afghanistan nena in thian that hi kan du renga ma se TTP te hian poisoi lo tha an sim photangai hi kan din na ni ti in zirtom ni khan Afghanistan nenan boina chungchang a soyani Pakistan hian kumin chungin Taliban fir fiak te nenan in beina sipai zathum songriat pathum an chan to ni in anin soya fir fiak zakwa somni pangan that to ni in an soibok bazari lo thira wangin kan lo me